wis lawas kita pisah yen bengi sun masih keimpi yen turu jorok sirah kaya ora lali langkah imbuhane bakat turu kuturu bae bukan ngimpi turu mangga spesial Bos Garam minangka sing paling eman kaki Bos Garam Nazrul manggo mahiraku sing paling eman Nisa hati saban dina saban bengi mikiri bocaan kan ditinggal kari pikiran kaya kuat kaya beli prevention ning TKD Bos Garam kaya bagian mati waktu kian sun lagi digawe larang ning pujaan kang bengene setia saiki sun lagi kerasa kalingan nang apa sih dok janji pengen warong jareku omong pisan aja watir dari Bos Garam Nazrul yang gedok janji orang bakal meleset bakal Bos Garam Nazrul oh iya ta lah Masya Allah Bos Garam ninganan mangga di paidalan maning kanggo Bos Garam aja maning kuwen ning kelase jamane rula puasa dok iya ning hari biasa baik bakal garam asin dok iya ninganan pada baik ora wulan puasa ora wulan sura bakal garam pasti asin pasti ada asin beli garok ya sejen korong asin beli sih ya asin kangge Bos Garam Nazrul minangka sing paling eman sing paling sayang apa sudah TV kelingan pujaan wis lawas kita pisah ampun Papa Nisa Bos Garam Nazrul juru status Garam poros langit kaki sederaku Bos Garam prevensi wong ayu kelingan Bos Garam kelingan apa nih dok wis lawas Bos Garam kita pisah digoyang si kaduan Bos Garam yen bengi sun masih keimpi yen turu kaya ora lali kaya kene wong lagi digawe larang ning pujaan kang bengene setia prevensi dok saiki sun lagi kerasa kelingan ning Bos Garam Nazrul hidup janji pengen Bos Garam jareku omong pisan aja dipisah-pisah ya Bos Garam Nazrul ya mangga sekali Bos Garam wis abur dulung kini Bos Garam Garam di Nazrul awal garam ulai pada lunga Papa Nisa ning
yang Bos bener Mega Suara lagi nonton. Spesial kembali kangen sing dua member one Yandika, sedulur Yandika nih keding sing lagi monitoring. Kangge Dewan Baros Atio RR Mamai Happy. Spesial kali salam kangge Mahiranku sing terbang tinggi. Orang lo bos garam Najrul. Duh, kelingan pujaan Masih dok. wis lawas wakoro kita bisa. Endah ada dengan di sidok sakit bos garam Najrul ada dengan dia. Duh, Kenapa dingin dingin nih bos sekarang? aduh. Duh, kelingan bos sekarang Coba ayo. wis lawas kita bisa. Apa coba ayo? Sun rasa keimpi yen tur bos garang kaya orang Waya. kaya kenen wong lagi digawe lara bos garang ning pujaan karang bangene setia saiki sun lagi terasa kelingan bos garang Wai. janji bengi jareku omong pisah sedulur Yandika kanggo bos garam Nazrul Oh, matur kesuwun sanget Embong pisahan lagune jenengan. sampun dipenuhi